Are we becoming too reliant on AI? Studies suggest people who lean too much on AI tools could have problems with creativity, attention span, and critical thinking. It's called cognitive offloading, the idea that the more people rely on technology to think for us, the less we exercise our own mental muscles. Adam Green with Georgetown University says the rise of AI isn't the first time humans have dealt with this. It goes back to the internet era in general. We can look to the history of how humans adopt new technologies. When there's something that comes out that makes it so we don't have to think as much, in general, we don't think as much. And I think GPS is a good example of that. Now, scientists say AI may be doing something similar to critical thinking. A 2025 study in the journal Societies surveyed and interviewed 666 people and found frequent AI use correlates with weaker critical thinking abilities, especially in younger users who also showed higher dependence. Neuroscience evidence has shown for many, many years that the most vulnerable brains are the young brains because your brain is still forming. But what's the middle ground? Green says you don't have to completely ditch AI tools, but it is important to use your brain to operate in the creative space, and maybe just let AI do some of the grunt work. Slippery slope, and you have to be careful because Claude is right there ready to come up with ideas, and nobody loves the agony of the blank page. And so, AI is ready to save you. We need to recognize the value of that agony for developing our creativity and retaining our creative ability. The finding in the Society study also found that higher education attainment was associated with better critical thinking skills, regardless of AI usage. Green also tells me that human thinking has not lost its value, and people who are willing to do their own thinking are going to be even more valuable than ever. Las altas temperaturas pueden influir en el comportamiento de los perros y afectar su bienestar, debido a que regulan el calor de forma distinta a los seres humanos. Por ello, es importante reconocer los cambios que pueden presentar ante el incremento de las temperaturas, para actuar de manera oportuna. Síntomas más frecuentes de que hay incomodidad por el calor pueden ser que ellos busquen superficies frías, es decir, que en vez de estar en su camita busquen acostarse en el piso, irse al jardín o buscar la sombra. También, si nosotros, digamos, estamos en un paseo, puede ser que ellos empiecen a presentar cierta resistencia al ejercicio, porque la temperatura va subiendo y ellos ya, instintivamente evitan una actividad que va a generar un aumento de la temperatura más grande. Identificar estos signos de forma oportuna puede ayudar a prevenir complicaciones y actuar antes de que la salud de la mascota se vea comprometida. Cuando un perro jadea de forma, muy violenta, que ya hasta se percibe un ronquido, puede colapsar también o desmayarse, y nosotros sentimos toda la superficie de su piel, orejas, nariz, demasiado caliente, definitivamente estamos ante un síntoma de alerta. Muchos perritos también, cuando han sufrido algo que se llama golpe de calor, que ya es en sí la afectación por la alta temperatura, pueden orinarse o defecarse sin voluntad propia, pueden desmayarse e incluso también sufrir convulsiones. Por esa razón, mantener ciertos cuidados durante esta temporada puede contribuir a prevenir afectaciones en la salud de los perros. Cuando el tiempo corría en contra y cada segundo equivalía a una vida, la tecnología de vanguardia se convirtió en un actor humanitario fundamental. Ante ese colapso masivo de estructuras, los equipos de rescate nacionales e internacionales desplegaron herramientas de precisión milimétrica. En ese momento se utilizaron sensores sísmicos capaces de captar el mínimo arañazo de una persona atrapada bajo toneladas de concreto, cámaras técnicas de 360 grados con audio bidireccional y localizadores térmicos que lograron ver el calor de un cuerpo a través de las paredes. Y en aquel laberinto de escombros que ya les estamos comentando, los microdrones, bautizados cariñosamente como drones cucarachas, resultaron ser indispensables. Esos pequeños dispositivos lograron infiltrarse por grietas minúsculas donde un rescatista o un canino incluso jamás habrían podido ingresar, mapeando el terreno en tiempo real y localizando a las víctimas sin generar vibraciones que pusieran en peligro la estabilidad del área. A esa escala milimétrica se sumó también la mirada global.
Desde el espacio, agencias como la NASA y el programa europeo Copernicus activaron un escudo satelital potenciado con inteligencia artificial que evaluó los daños en la infraestructura y trazó las rutas de acceso seguras para que la ayuda humanitaria llegara a donde más se necesitaba. Iniciativas como la aplicación Dajosismo nacieron para ofrecer prevención y pautas de supervivencia que funcionaron completamente sin conexión a Internet, permitiendo a los usuarios emitir de forma local reportes rápidos de estoy a salvo o necesito ayuda. Asimismo, la plataforma interactiva Help Ma BZLA o Venezuela se convirtió en un puente crucial, permitiendo a los ciudadanos geolocalizar solicitudes de búsqueda y puntos calientes de personas desaparecidas mediante pines de colores, facilitando el trabajo logístico de los rescatistas en el terreno. Y para devolverle la voz a quienes quedaron completamente incomunicados, presenciamos hitos históricos de conectividad. A la tecnología satelital Direct to Cell de SpaceX se unieron operadoras aliadas como Digitel y Movilnet, liberando ancho de banda residencial para zonas críticamente afectadas como el estado de La Guaira. Paralelamente, la iniciativa civil Reconecta Venezuela, impulsada por Redes Ayuda, desplegó antenas y puntos de accesos inalámbricos gratuitos bajo la red Reconecta-VE-Wi-Fi-gratis, devolviendo la comunicación a refugios y hospitales. I just happened to be at the right spot whenever that man was trying to get across the road, and I just had to jump in there and save him. Jonesboro's real-life Spider-Man works at the Ultimate Air Trampoline Park. He had just ended his shift when he spotted a man struggling to cross the road. While he was stopped at an intersection, he made a split-second decision to hop out of his car. Tried to wheel him across before the light turned green really fast, and just got back in my vehicle and drove off. That moment was captured on Jonesboro Police's traffic cam and quickly started making the rounds. Ultimate Air's assistant manager Packy Magel says he wasn't surprised to see one of his employees going viral for a good deed. It was, on the one hand, heartwarming. On the other hand, it was comical to me because he's one of our employees, you know, and it was just, and he shot out so quick. I thought it's more like Flash than Spider-Man. Magel says watching Spider-Man in action was a good reminder that there's still good in the world. It's just good to see anyone in today's day and time doing something nice for someone else. And for the man behind the mask, he says he's loved comics since he was a kid and now wants to pass that on to the next generation. I met Stan Lee whenever I was real young, and I always thought that whenever I get older, if I could just put on a suit and make some little kid believe that he saw the real one, that maybe he'd turn out to be a good person.